Nabi maju dalam perang necang terkuasi kafir. Hamzah kalah kuat gerang sang betan yang le Allah beda Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi. Aku dah mepasang maju dalam perang sabi. Allah Nabi ne yupe genrang tanda perang si kafir. Allah batu jawablah Ramadan dua tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya neyu perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong jikepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong jikepung Nabi. Allah tetap Nabi Muhammad tinggai nang Madinah. Tunduk perintah Allah neyu perang nang bukti. Allah sidon Nabi dalam perang ne pedang agama Allah. Agama Islam dedam sayang kawafun Nabi. Allah Ali bin Abi Thalib ne angkan je ke pahlawan. Tegah naban dengan Zulfaqar gepenari. Allah siga gesinta kafir dalam tanah kaji lemsikan. Kafir yang ladam pingsan jikalan Sayyidina Ali. Allah Nabi ne yupeh gendrang tanda perang si kafir. Allah batu jawablah Ramadan dua tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya neyu perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong jikepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong jikepung Nabi. Allah nasib di Abu Lahab musuh orang Islam mati dalam perang Badar di sinan tetia bangke. Allah kafir yang lada majidung tangan bir pun berkumandang. Bendera Islam maju dalam perang sabi. Allah Nabi ne yupeh gendrang tanda perang si kafir. Allah batu jana Ramadan dua tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya neyu perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong jikepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong jikepung Nabi. Allah